nešto nije srce u redu. Ok, da li je sa mnom u redu, jesam nije to Majke, šta se desilo? Vidi, ja poštujem to tvoje što si ti rekla. A nemoj zajebati. Hajde, Bilo nemoj valjda da ti je zet kod kuće nakav. Nemoj zajebati. Hajde, Bilo nemoj valjda da ti je zet kod kuće nakav. to ne, ako čovjek ima dobru dušu, to što on radi, svi mi imamo, ali kako da ne znamo, svi mi imamo u životu neke stvari gdje smo mi napravili grešku. Imamo nešto što smo mi uradili, što ne bi u našem društvu ne bi valjalo da kažemo da smo radili, je li tako? Da ti kažem nešto. Ajde samo malo da pitam. Svaka čast. Da bi ti volio da tvoja kćerka živi sa čovjekom koji je ovisnik o narkoticima. Pa ona ako se voli, slušaj, ako se voli, nek živi s kim ona hoće, to je njezin izbor. Zbog čega, što nas smeta nečiji lični izbor? Ajde ovako, šta ćemo sa političarima? Šabo, nemam puno vremena Evo, nema veze, evo, samo mi se odgovori. Aj molim te odgovorim, šta da radimo sa političarima? Ne, biti stvarno nemam živaca. Šta da se radi sa političarima, to je već pitanje naroda. Narod treba da se ustane i da, saslušaj me, narod treba da se ustane da goni govna sa tih pozicija. Isto to ovdje mi imamo moralnu i dužnost da se isto borimo sa ljudima koji su kriminalci, koji su klošari, gdje se ovdje djeca ugledaju upravo na njih, slušaju njihove lovačke priče iz zatvora, njima je ponosić u zatvor, oni ispituju kakvi su zatvori ovdje, kakvi su zatvori ondje, tu je problem. Dobro, evo, dem reci, šta za tebe jedan poznata ličnost Michael Tyson, šta je on za tebe? Imam druge ljude. Ok, ništa, čao, prijatno. Evo imamo Frica. Selam aleikum. Aleikum selam. Vidiš, ispade od hejtera da te podržavam. Kako? Pa nekad sam te hejtovao, danas te podržavam u ovom što pričaš. A voljno danas pričam tvojim jezikom. Pa u ovom slučaju slično mislimo. Ajde, reci nam, Feri, za tvoje mišljenje. Pa upravo 100% za ovo javno šmarkanje, to nije lijepo da neko mladim prezentira to. Zamisli da se nečije dijete ugleda na njega. Ugledat će se mnogi. Evo upravo ovi što kaže i ja šmrčem sa svojim parama, mislim mi to radimo, mislim mi smo face, mislim znaš, ovaj moj drug Švabo kaže on bi volio da mu čerka živi sa čovjekom koji je ovisnik o narkoticima. Znači mi stvarno imamo neki problem, evo manijak nam je tu, manijak on sam drogira, ja. Čekaj da se razumemo, ja lično neke stvari od njega podržavam, ali ovo zadnje, ove donacije, silne pare, avioni, kamioni, ja ovo ništa ne verujem, ovo je samo neka, kako da kažem, sticanje popularnosti, dizanje rejtinga, niti ima tu para, niti je moguće danas skupiti novac na TikToku, a sutra ga već podići, pa iz do granice, pa se vraća, sve su to neke, ali ne bi ulazio ja u to. Pa Fahrudine nek dođe sad u live, ja ću mu sad sve reći to ubrk. Sve ću da mu kažem. Ti misliš da se ja bojim patka, majke, nekog patka tamo. Boli i mene briga za njega, čoveče Boži. Ferzice, hvala ti mnogo na komentaru. Imam još neke ljude da pustim, nemam puno vremena, moram večeru praviti udata. A mogu tebi samo još nešto kratko da kažem? Reci. Kod tebe mi je jedan video, ali baš da smeta ono gde kao hrtska svinjetina i to mi je malo zasmetalo. Malo ne, nego malo više. Ali Ferize, da ti kažem nešto, da li tebi smeta što naši muslimani piju pivo kao vodu? I rakija nam je najomiljenije piće. Pa nije ni to lijepo, ali ne treba javno nešto prezentirati što nije naše. Ferize, samo da te pitam nešto. Kakve to veze ima sa tvojim životom šta ja jedem? Pa evo, upravo sad se ti vraćaš na ono, zapatkaš kakve veze ima, sad hoćeš to da kaže kakve veze ima što se on javno drogira. Pa vidi, hrana i droga nije isto. Jeste li je haram jedno i drugo? Pa moj haram, da ti kažem, moj haram je i tebi haram, ako nemaš šta drugo uzmi pa pojedi svinjetinu. Ali ti ako nemaš ništa drugo onda kažeš nećeš reći
mislim, kako mogu ljudi paragonirati. Ja ću sada da pustim sve ove što su ovdje meni poslali zahtjev. Nadam se da nećemo napraviti ogroman haos, idemo jedno po jedno, da pričamo, jer nam je se zakuhalo se mnogo. Poštovana Balkanka, pomaže Bog i selam aleikum i tebi i tvojim gostima. Eto, uključio sam se jučer na temu, ja mislim i kao dobar prijatelj Sane Lopatka i iz Novog Pazara sam iz Sandžaka. Znači neke tvoje reči su bile malo preteške, mislim da ti nije bilo, pa ne bi... Ne, vrlo je bitno, reci, na primjer, šta sam rekla, koje su riječi bile teške? Pa dobro, mislim, to je njegov privatan život, njegove neke privatne stvari, ne treba se iznositi u javnost, mislim da ti... Da kažeš šta sam ja rekla kao riječi teške. A dobro, teški isto, ušli se ti, ona nema nikmi, mislim, ispod zada smo gledali taj video, ja i Cako, i vidjeli smo da tu ti nekog da nazivaš narkomanom, da to deca ne trebaju da gleda, to nije, mislim da nije to tvoj život, da gledaš svoj problem i svoj život, razumiješ sad. Ušao si u neku privatnost života, što nisi trebao to da radiš, znači gledaš svoj život. Nešto što nije javno, to je privatno. Nešto što je javno, onda je javno. To vidimo svi i možemo da komentarišemo. Tako je, pozdrav. Ćao Tina. Jel tvoje da ti pričaš... Mene apsolutno ne zanima. Jel tvoje da ti pričaš ko se drogira i zašto gdje svoje pare troši i šta radi? A pa to nisu njegove pare. Nego čije su tvoje? Nemojte pa Balkanka, možda smo mi dali, pazi, možda sam ja ta novac dao Sane Lopatku, nebitno, možda smo mi poklonili to, dali mu ja Cako, dali mu po 30-40 eura, a što ti ulaziš u našu privatnost jednostavno? Možda mi Sandžaklije to hoćemo da mu damo, što si ti mišljaš tu? Samo da vam kažem nešto. Da Bog da vas dvojica imali zetove poput Patka, okej? Nije to, ne radi se o tome, ja se ne znam, ulaziš u... To jest problem. Znači, ako je vama oličenje čovjeka, velikog vjernika, neko ko je narkoman, neko ko se drogira, dakle ti znaš da je narkoman. Pa gledala ga ja. Koliko znaš šta uzima? Pa nema čovjek kilogram i pol kokaina kada je bio zatvoren. Ne, to onako od komšije uzeo da mu sakrije. Momci, vidite, ja vas razumijem ovu dvojicu da se on vama dopada. U redu, ja vas javljam primjer, mi ga iz Sandžaka poštujemo, ja Emir Brunčević i Čeva i baš smo bili i dugo razgovarali o tome. Ajde vas. Imate potpuno pravo da podržavate nekoga, da vam se sviđa, ne sviđa, uopšte to nije bitno, ne ulazimo uopšte u to. Ono što mi prezentujemo ovdje na društvenim mrežama, što je javno, vi vrlo često muškarci, recimo, pljujete po ženama, kurve, kako se oblačite, pokazujete sise, ovakve ste, onakve ste. Čovjek koji se javno drogira, vama je to normalno što ulaziš u njegovu privatnost. Ali kada žena je sa dekolteom ili ta žena želi da zarađuje novac sa svojim tijelom, vi tu ženu, znači, razapinjete kao Isusa. Tu je ono što je vaša kontradiktornost. Vi govorite jedno, radite drugo. Ja nemam ništa protiv tog čovjeka. Apsolutno, ali imam protiv toga da ga gleda 13.000 ljudi, da on šmrče javno. To je tvoj problem, što nemaš ti 13.000 ljudi. Dobro, da te pitam tebe jedno direktno pitanje, čekaj, vi hoćete i ti, hoćete i ti, Aljo i Huda, da steknete popularnost preko Sane Lopatke, ne znam šta je vama cilj, ljudi. Ko se treba takmičiti, ja sam samo rekla... Pa jeste, pa ne, kako ne gledaš kad on ima 8.000 pratilaca, ti imaš 800 pratilaca, primjer ti navodim. Sad te gleda 800 ljudi, nas gleda 8.000 ljudi. Znači, državni Jamile Đuriću, mogu li ja sada malo da se oglasim? Vi ste tu svi navalili na našu Balkanku. Naša Balkanka kad se uključi, ona žena otvori temu, dok vi vašeg Patka kad se uključi 5 sati čovjek igra mečeve. I onda je on donator. Ali svi njega podržavate, halo? Šta napadate tu ženu? Žena kad se uključi, žena priča o temama. Halo ljudi? Znači koliko on igra mečeva, 5 sati igra po meču, lupi po 300 eura. Donator, kako da nije? Znači vidjeli ste samo one 2 curice, gdje su ostali? Pustite ženu da priča, ima pravo da priča. Eto toliko, Balkanko, ja te ljubim, poštovanje. Balkanka samo par reći. Ovako prvo, od kad znamo, Balkanka je tu postojala. Da li smo se nasmijali po A koji vam je Patak?
koji se uključio, koji je seo kod sina i snahe, uključio 5 lajva, priča svoje anegdote iz zatvora, to i deca gledaju, pazi danas i deca od 14-15 godina imaju TikTok. Priča svoje anegdote kako ne govori s ovim, kako će pomoći ovom, koliko je gladnih, koliko poruka ja znam, ja sam mu poslala poruke s juga Srbije, koliko je gladnih deca, on te poruke nije ni otvorio, da im je po 50 eura poslao, pa je to previše. Zašto ga hvalite i zašto ženu? Ako volite i nemate kud novac, nego radite kao konji od jutra do mraka i odete da date patku, odite opet. Patak ne živi zato što vas voli. On vas pročita ime. Komu najviše baci pozdrav Mitko i pozdrav Troje. I to je dil jedan velik. A to što pokušavate ovu ženu oblatiti, to je velika grehota. On će biti tu možda još mjesec, 2, 3. Ne može više. Ne može izdržati. Jednostavno, jeste svesni ljudi šta radite, koliko mu dajete, koliko je bolesnih dece, zašto ne odnesete to u džamiju, katedralu, crkvu, odnesite bolesnoj deci, imate uplatnice, uplatite, koliko ima traže za lečenje deca, radite, patak će umjesto vas sad uraditi, jer ste vi nesposobni, ako umete taj novac zaraditi, umete ga i dati. I ne napadajte više ovu ženu jer zapravo sve je istina šta priča. A vi ako ste zaljubljeni i muški i ženski u patka, vidite pa mu dajte, prodajte imanje, kuće, sve mu dajte. A zapravo to je cirkus jedan koji se da vidjeti. Izvini Balkanka, morala. Ništa ljubav, hvala ti mnogo na gostovanju. Nataša, izvoli. Evo ja ću kratko da pozdrav Balkanka. Ćao duša. Ja razumem da on ima veliku gledanost zato što je intrigantan valjda ljudima i zato što ima on priču jer je namazanko i rasto je tamo gde jeste i ne osuđujem ja to gde je on rasto i gde je bio. Svako ima svoj život, ne ulazim u to. Pojavio se čovjek nije otkuda i svima je to interesantno zato što znao je da intrigira masu. Uzima Allaha u usta, posle toga uzima i šmrče u nos, mislim, to meni jedno s drugim ne ide, pogotovo ona svinjetina koja je malo čas spomenuta, izvinjavam se, ali ja mislim da je tebi majka pravoslavka. Nije moja baba bila pravoslavka iz Krajine. Izvini, da, baka. Ali uopšte da je to bitno? To je nebitno, znači, to je nebitno ko je šta. Nije greh hrana, koliki je greh kokain, mislim, to ko poredi za mene nije normalan. Patak, nemam ništa protiv čoveka. Ako hoćemo da budemo humanitarci, zašto moramo da se snimamo i u autu dok se vozimo do tih nekih jadnih ljudi kojima idemo da pomažemo? Jer je to zarad nas ili je to zarad njih? Kažite mi sad, ili je to zarad moje popularnosti što se ja snimam ili ću ja sad da odem ako sam toliki humanitarac i bila u kontaktu sa ljudima koji su donirali novac za neko tamo bolesno dete, a ja ti sad Balkanka pričam iz kreveta posle operacije. Nebitno je. Ja ću otići uplatiti direktno taj novac zašto mora to iko da mi zna. Apsolutno. I zašto? Onda ide onaj pljesak poznat Patkov. Ajde, gde su moji? Sad je već krenuo da se žargonski rečeno ufurava u priču TikToka. Kad se pojavio bilo je ono laganini, a sad već ono se zahuktava, ajmo pačore, ajmo ovo, ajmo ono, pa je izbacivanje ljudi sa najvećim prostaklukom, ono, mrš bre, ono, pa onda kad se neko uključi, kako je to muzika bre u fazonu, naređivačkim tonom, a on sve to radi. I na kraju opsuje i majku i dete i sve ono što je pričao do tad nekom drugom, to ne sme i ne treba da se radi. To ne sme i ne treba da se radi. Nataša, dušo, hvala ti mnogo na gostovanju, brzo oporavak ti želim, nadam se da ćeš biti, ljubim te puno, imamo još neke ljudi da pustim, nemaš puno vremena. Ćao. Tina. Pozdrav, Aida. Ćao, Željko. Pozdrav. Ja bih samo na kratko rekla to u vezi tog čovjeka, sve je to ok da on pomaže i to sve, ali opet kažem kao što su drugi rekli, znači ako već humano radiš i pomažeš ljudima, kao što je žena prije rekla, ne treba se to javno. Znači ako si već neki vjernik i znaš Kur'an na pamet i sve to, znači onda budi vjernik ili ne budi vjernik. Da. I nemoj raditi primjer neke te stvari javno, pa onda drugi se oglašavaju šta tebe briga kao što on tebe briga kao što on tebe briga kao što on
Hvala ti mnogo, Dušo, na gostovanju i na komentaru. Ljubim te puno. Sve najbolje. Ćao, Dušo. Željko, izvoli. Aida, ja ću biti jako kratak. Ja bi samo ovako poručio ovim svim dole ljudima koji podržavaju Patka, da mu u što većem obimu dolazi i da mu giftaju, ne bi li što lošiju robu kupio i završio već jednom. Eto, ukratko. Tako, nećemo mu želiti zlo, ne daj Bože. Ništa, samo toliko, eto. Ćao, Dušo. Ćao, Zlato. Evo recimo Željko je čovjek koji je 24 sata pored svog sina koji je na aparatu za disanje. On je ovdje kroz naš TikTok pokazivao i svoje dijete i pokazao je u kakvom stanju je njegovo dijete i kako se bori za svoje dijete. Niko nije se odazvao da kaže treba li ti pomoć. Tako da, znaš, mislim, toliko smo licemjerni da mi dođe da povratim. Sada da imamo Kana. Evo da vidimo ko nam je Kan. Selam alaikum. Alaikum selam. Izvoli Kan. Ne diyor lan, ben sana. Türk iş amına koyayım. Čujemo li se? Je. Halo? Alo. Ama Šta je listina? Melisa, šta si napisala? Ne vidim, nisam vidjela. I Kan ga razvuko, meni se čini. Ja mislim, pa za nam voliko narkomana imamo u državu, majke. Selam, pozdrav, kako god. Selam i tebi, Duša. Da vam reci, ti si iz Krajine, pretpostavljam, jel? Nisam, moja baba je bila iz Krajine. Dobro. Da mi reci, pošto malo prije sam se ključio, nisam baš u toku, o čemu sve volika rasprava? Možeš li, molim, tu palit kameru, ako nije problem, pošto gledamo sve što zacrnilo se. Aj, moram obući majicu. Pa dobro, hajde, ne moraš, nego mi crno, ne znam šta je. Nije uopšte rasprava, nije, nego sam ja, kad sam upala live, krenuli smo da pričamo o ovoj romkinji koju ljudi razlače stvarno grozno, svašta je govore, ciganska posla i svašta, mislim, grozno za jednu majku koja se bori zaista sa djetetom koje je bolesno i mislim ne slažem se sa tim ako je ona nešto varala i to, ali vis-a-vis tog djeteta i to dijete se razlači, to je toliko primitivno, toliko je grozno da nemam riječi, a da pritom Patak, ja sam sigurna da ima svoje razloge što nije dao novac i ako ima razlog neka nije, ali je trebao da uplati u bolnicu gdje dijete trebalo da ide. A ono što sam rekla... Koliko je trebao da uplati? Ja stvarno nisam upućena u to, ne znam koliko je trebao da uplati. Nisam, dobro. Koliko god je trebao da uplati, trebao je taj novac što je bio nanijetio, što se kaže, za to dijete, jer dijete ovdje ništa nije krivo, ono je ovdje najviše oštećeno, da nazve tu bolnicu i kaže molim vas prebaču vam taj novac i to je to. Nazvat nju i reći novac ti je uplaćen, dijete možda odvezeš na staminalne ćelije. Ono što sam htjela da kažem i to ponavljam ljudima, žao mi je zaista što su nama oličenje dobrih ljudi, kvalitetnih ljudi i upravo ljudi koji su bili po zatvorima, dileri, šmrču u lajbovima i tako dalje. Ali to nisam ja ništa slagala. Ti znaš da, izvinite, znaš da Allah uvijek prima pokajanje, nebitno o kome se radi, o čemu se radi, neće nikog imenovati. I znaš šta se kaže kod nas u vjeri za ogovaranje. I za pričanje, za leđati, to odlično znam. Ja ne ogovaram. Ali konstantno spominješ jedno te isto. Pa Hrudine. Pa razumijem javno sve, nije nemcim ti šta loše. Ja znam da će ovo... Možda je on i u live-u čak, neki dan bio u live-u. Nebitno. Nije to ogovaranje, ja sam ga zvala, zovite Patka da dođe vam da mu kažemo lice. Ja nemam taj problem. Ja imam problem nas što morališemo. Znaš, imam problem što se pozivamo na Allaha i na vjeru i na religiju, a da pritom pljunemo ženu, prebijemo ženu. Kažemo da je kurva. Znaš, na to imam, eto tu sam ljuta, znaš, ovdje se za ženu svašta kaže, kurve jebemo i majku, skinule su se, znaš, kurvetine, sve i tako dalje. Znaš, a onda moralnu vertikalu vam drži neko srce i otvori jezan. Razumijem,
tu je njegova opet stvar, isto ko što je tvoja, Pa to nije se tu, treba pa smijeti. pa Mislim, tu Rodine, nebitno, ne pa znam. Rodine, nije njegova Jest, stvar, Boga svako mi. ima svoje stvari. Nije, Svi ima, Boga. nema niko da je čist. Nema niko da je Pa čist. Rudine, Nema ga ovdje da je znaš čist. kad je njegova stvar? Kad on to radi u svoja 4 zida. I to stoji. Znaš, a ovdje ima, znaš kakav smo mi narod i mi volimo to da se pušemo, da smo zajebani, da ovo, da ono. I onda to, znaš, gledaju djeca pa onda, znaš, uđu u taj film pa to se okrene, pa to i na kraju ti dijete izgubiš. Znaš, i tu je upravo taj naš problem što mi svi moramo da utičemo upravo našim ponašanjem da poboljšavamo naše i države i naše okruženje u kojem živimo. Ali ja nemam ništa protiv njega, zaista nemam ništa. I ne treba, ima čovjek Čak opet... mislim da je jako pametan i jako inteligentan. I žao mi je što je sebi dozvolio da mu narkotici sprže mozak. A stvarno je kvalitetan kao čovjek. I to je meni žao i imalo bi se svašta od njega lijepog i čuti i lijepog naučiti. Šta očekuješ, izvini, molim te, šta očekuješ od čovjeka koji nije oca vidio osim jednom u životu? Jednom u životu je vidio svog oca. Da kažem nešto, u Fahrudine, ja sam izbacila jedan videoklip u kojem sam rekla da današnje žene imaju mogućnost da ostanu majke, dok ostanu majke, da uzmu spermu iz banke. I da je bolje reći da je babo umro, nego znati da babo postoji, a da ga nikad ne vidiš. Ja ću da ti sada kažem ono što sam ja vidjela u tom čovjeku. On nosi ogromne traume u svom životu upravo zbog odbacivanja svoga oca. On sve što je uradio u životu, radio je da bude primijetan. I ono što je on danas, to je zato što ne zna da kontroliše svoje emocije. Ali ja opet kažem, ništa protiv tog čovjeka nemam, ali to nije razlog da ti sebe uništavaš samo zato što tebe je neko odbacio. Ima jako mnogo ovdje ljudi koji su prošli golgote sa roditeljima gdje su odbačeni na takav način, bili u nekim domovima, danas su divni ljudi koji su danas i obrazovani i imaju svoje porodice. To ne znači da je to razlog. Razumiješ? Razumijem. Ali opet ti ponavljam, mi smo tu kao društvo dužni da skrenemo pažnju. Meni je žao što 20.000 ljudi sjedi i gifta čovjeka koji će, sigurna sam, pola tog novca koji si ti zaradio, svi oni koji su baci da pošmrče. Razumiješ? Ja, bavio sam se obukao sa majicu usput. Nema problema. Razumiješ me šta ti govorim? I to naša je obaveza, znači društvena obaveza naša je da ignorišemo takve ljude, da oni baš ne budu oni naša vertikalna neka moralna vrijednost, nego da budu ljudi koji su kvalitetni. Vidi, izvini jednu stvar, ja kad sam krenuo s TikTokom, zašto sam krenuo? Iz razloga što svaka budala uzima pare ovdje. A ja sebe ne smatram budalom školovan za sviran harmoniku, pičim, taj pravac nebitno. Vidjela si realno od 3 zemca. Na svoj fazon čovjek je digao ništa posebno. Čovjek je uzeo giftove tamo, svaka čast. Onaj 5. i 10. svi su uzmali. Jedini čovjek koji je nešto pametno rekao, što sam ja vidio na TikToku je bio Sanad Patak. A šta je pametno rekao? Od životnih priča, od savjeta, od pomaganja ljudima, iznenadilo me koliko čovjek poznaje u islamu. Znači da dvojicu hođa, efendija koji se smatraju nekim učenjacima, da njih ispusti na zemlju, ušuti i objasni im da su pravi, oni potvrde da je on pravo. Meni to dovoljno dokaz da vidim koji je on level inteligencije. A i vidi, ja opet kažem, ja ne kažem da on glup čovjek. Ja sam rekao da on inteligentan, ali mu je droga, nažalost, spržila mozak u jako mnogo drugih. I vidi, i ne treba ti biti krivo što je kod njega 10-15 ljudi. Meni je naprosto drago i bratim se kako je toliko ljudi, a svaka čast za njega. Rudine, da ti kaže nešto Balkanka. Vidjet ćemo se ja i ti, daću ti 2 mjeseca. I volila da dođeš kod mene u live za 2 mjeseca. I da mi to isto ponoviš. Ćemo lajbat, ja ću čak i svirat malo, da vidiš odmah, da ne utišiš da lažem. Ne, samo me saslušaj ovo što želim da kažem. Nemojte sa muzikom, puno malo, neću dugo, nije mi ni dobro. Izvolim. A ja dolazim i čerke iz Švedske, moram ovdje dosta neki stari da pripremim. Balkanka, ti znaš moj raniji profil i znaš da te ja odavno pratim, sigurno 2-3 godine. Ti si žena top i na mestu. I lepa, pametna, inteligentna, rečita,
i tako dalje i tako dalje. Kad moral ti je odavde do neba i nazad. Uopšte ne gledam na naciju, ne gledam na veru. Gledam da li ti čovek. Čovek kao čovek. Da li će neku nešto da veruje, da li neće da veruje. Da li on homoseksualac ili LGBT, mene to ne zanima. Budi čovek. Budi čovek kao čovek. Hvala ti mnogo na gostovanju. Ljubim te. Prvo šta mi se nije svidjelo, skapirala sam sad o kome pričate, ja sam ga slušala pre neki dan, ženu, Romkinju, nije bitno koja ona i šta je, ali hoću da naglasim da je u pitanju Romkinja i da detetu treba od 40 do 50 hiljada lečenje te nepoznate bolesti. On je obećao u petak da ono u ponedjeljak dobija 12.500 evra od njega. Dobro, Mima, znamo to sve, nećemo sada to da znamo to, vidjet ćemo šta će se iz toga sve izroditi, šta će izaći, ko će tu da popije popala. Upravo, nije uplatio, a psovo je poenta što je on sve živo ispsovo, od majke do deteta, do krvi, do ne znam nija čega. Niti je kultura, niti je u redu. Da ti kažem, Balkanka, svi mi imamo probleme. Imaš na svoj način neke svoje probleme. Ja imam na moj način, ja imam decu, ja imam unuče, možda meni neka trebala pomoć, ali nikad nisam tražila zrno. Hvala Bogu da mi možda nije toliko baš trebalo da bi morala da tražim. Žao mi ovih ljudi, žao mi ove dece. Nije na mesto da on psuje ljude koji nisu dali, a on prvi nije ispunio obećanje. Ja sam napisala taj komentar koja mene je neka dotična gospođa ispljuvala zašto sam ja zlobna. Ja nisam zlobna. Ja sam za svu decu, mnogo dece u Srbiji i u staroj Jugoslaviji. Mimi, hvala ti Dušo mnogo na gostovanju, moram pustiti neke druge ljude i moram završiti ovdje sa Fahrudinom. Čujemo se, ljubim te puno. Ćao Dušo. Ljubim ja vas, mislim, te pso. Razumjela sam te, hvala ti. Ćao Dušo. Sretno. Da ti kažem nešto. Vidi, neko ko je, da kažemo, učen, i učio je i čitao i iščitavao je, trebao bi ipak da zna malo bolje da se ponaša, da bi trebao ipak da zna šta može, a šta ne može. I ono što sam ja vidjela, da šmrčeš, a pustiš ezan, mi je došlo da povratim. Ako je to tebi oličenje čovjeka koji je učen po pitanju islama, ja onda tebi dižem kapu. Ja sam njega slušala kada je pričao o čovjeku koji je bio kamatar i kako je on završio i tako dalje sa tim kamatama i kako je njemu Allah poslao i vamo i tamo. Priče su sve one sa kojima trebamo da se stidimo, a ne sa kojima trebamo da se dičimo. Jedno pitanje. Izvoli. Uzmeš primjer, ću uzeti, lava ili vuka, malo kao bebu, pripitomiš, je li tako? Gdje pitanje može da pripitam da te voli. Moraš mi dati cijelu. Konkretno pitanje. Uzmi lava ili vuka iz divljine, nakon 10 godina i prošli ga pred sebe, ćeš ga moći pripitom tek tako lako. Pa da ti kažem, vuk se ne može pripitom. Teško, jako teško. Ne možeš ga pripitom. O čemu se radi? Ako je neko živio nekim životom, on je takav, on kaže ja sam ovakav ljudi, ja opsujem, ja ne glumim ništa, on ne glumi, nije glumac. I tu je ono što ljudi cijene, kod nek što ne glumi, ne predstavlja se lažno, ne šminka se. Čovjeka iz naroda, znaš, koji treba pomoći. Savo nam je bio sve dok nisu skontali ko je Savo. Sad imamo njega pa ćemo vidjeti šta će sa njim biti, ali to nije bitno, nije bit uopšte. Vidi, čovjek se uči dok je živ, hoću tu da kažem. Pogrešna percepcija onoga što je. Ja samo hoću da kažem da je nama bitniji neko ko nije uopšte primjer za društvo. Razumiješ? Samo sekund mam povod. Nije primjer u tim stvarima